Kaimbag nga oras yo amin papagayam. Isagot mi kada kayo timay sa manin nga istorya ngayon kang pinaulwan. Sideline! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Ay, anyalakit din ti kastoy biyag aya. Ay, anyalakit din aya. Ay, Kele! Agururok ka dita. Idinto tadyak makaturog. Gapo iti kapapanunot ko. Hoy, Kele! Ayan, Tipor. Ayan na. Awan por! Salbag ka! Agsangsangit ka? Apay, May stress ang agpampanunot, Kelly. maturog kagit din, Manda. Ay, makatutulog ka talaga. Ay na, kaslawan parikot na. Hoy, Kelly! Kaano tayo nga umasinso? Inton bigat. Inton bigat nga umasinso tayo? Awan topay ka ng tayo inton bigat. Agsapol kayo ti panggadam. Agbisinan dagiti anak ta. Bintot, ingkaban ito dahi bagas asa nga salop iji balay damanda. Awan ka no isa ang daita nga agsapa. Wananang, Kaasimat dagiti anak da ang mabisinan. no apay nga main asaan amanggad ni Manong Kailay. Manmano nga raw da maadaan iti trabaho. Tultulungan na latan ni bakit na iti panaglablabada na no daduma. Mala, nasayat lat tamot saan mat akanayaw nga addag palaba kadakwada. Isu nga rod ang maawanan da iti bagas no daduma. Mala, ipan mon da itabagas, tapno agluto dan. Uray saan da nasukatan. Tulong tayon kadakwada. Way, nanang. Nakapulis ka mat Manong Kailay. Inak man nagsapol iti panggadak. Ay, way, nasaya at ano kasta. Kita anak man bintot. Mayat ka dimot lang tibis ngay ko. Uuwan Manong. Bagay mo. Kasla, o si Rizal Agure ka. Anya detay gamo nakasupot. Bagas samit. Uwan Manong, bagas, papaitod ni nanang. Tawan ka numot isa ang yu ita. Mala. Ipan mo ni Jay kusina, bentot. Tamang isang ton ni Manda inton sumangpad. Napananaya. Napanain nala dagiti lalabaan na manipod kini Mrs. Lee. Malang raw. Ipan kon da iti bagas iti kusina yaw. Kat say-saya ata agsapol iti trabaho Manong. Wen, bentot. Kat masigurado nga damas sa pulak. Iti dahito yakin na tayo ko. Imposible nga awan ti mangawat kanyak. Sa apay lang ko mga rod Manong. Tadikat kaasi dagiti anak yaw nga agbisain. Na, si kagayam day tamasabat ko lakay Jimmy. Way napunsa. Inak man armen tay balo di tamiyanan. Immal aldawan, inka agaram. Kan maysa, di ka mabain nga agaram kat laklakayan kan. Anya lakit din aya. Nagkairak tubay. Siyak ti imalaan ni Kelly aputot ko iti kinatair. Kita man ni Kelly. Nagtair unay. Ngamsadot mat. At least, guwapaw. Jak ammo kada kayo nga gama. Hoy, lakay Jimmy. Bagbaga mo ti putot mo ata agagat. Kaasi dagiti anak na ni Manda ang mabisbisinan. O di bagam ngamin kinimanda ka anakam tagtrabaho.
Ngamin, madadail lang ti kinatair dyan ako no agtrabaho. Nang runa pa no construction, when no agkabite, when no... Ay sumardeng kan. Agraraman. Ha, awan serbi ti kinataer. No agkiraos matibokset ti pamilyam. Maawatam lakay Jimmy. Ha? Ay, saan mo... Ay di kan sumungbat. Di ka katagbain Proud ka latay di anak mo asadot. Pweh! No kasta, sikat aking kukwa iti deto a restaurant, madam? Juan, siyak nga roon. Ag-apply ka ka din, Mr. Poggy. Nagalasan ti boses na. Kasarsarita ka, Mr. Poggy. Ha? Wan ma'am. Agaplayak ko ma. Sige, naawat ka na dagos. Naawat akon, ma'am? Juan, umay ka. Isuro ka kadagiti rumbang nga aramidam diti restaurant ko. Ayos! Naawat ka dagos! O anya, Kelly. Kaya't magagtrabaho diti restaurant ko. Wan ma'am. Kayat ko launay. Mabalin ka diti ag-advance iti sweldo, ma'am. Awan ngamin bagas mi. Kasta, awan bagasyo? Sige, tangay na taer ka. Patgan ka. Ay, agyaman ak, ma'am. Kaya't mo ka diti sideline. Wala, ma'am. Anya a sideline day ta. Ay na, agyaman ako unay lakay. Gaputan na addaan kan iti trabaho. Kat nakagaatang kan iti bagas kan sidaan. Wen, bakit? Naimbaglakit din alakay. Tani, nasakitan na iti ramay ko iti panaglablabadak. Agsugat-sugat dan niya. Nakapapgas. Ala, di ka makilabadan. Kaasi ka, Mike. Wan alakay. Aginanaak pa iti panaglablabadak. Tani, naapgas at talaga dagiti ramay ko. Anya, da kami ti umayo pagutangan, tatang? Una, tamok mait nga dan trabaho ni Kelly nga anak ko anatair. Kuha ngamin, tatang. Mano ka di aya ti utangan yo? 5 gasot la kuma. Kuha ngamin. 2 gasot la ang tinatda kwartami. Igatang ko pa iti gatas dagiti ubing. Hindi mo idan paggatasin. Mutukid din ta utangak. Itayak man ka bareng mga abak. Pasensya kayon, tatang. Taawan maipautang ko kada kayo. Nang runa pa'y nga ro, tas sugal mo ti pangaramatan niyo. Anya? Apay nga imutan nak. Katya anak ko mati agtrab-trabaho. Talaga nga awan maipautang ko, tatang. Oray anya pa iti sasawon niyo. Oh, Kelly, I love you. Presing? Di kag danog. Ikan ka manin iti dakkagatad. Iti kasta at dakwartam. Wana, presing. Ala, ikanak nga rudan iti kwarta. Wen, ikan ka. Arakupan ka pa Ay. Gusto na. Ikanak din iti kwarta. Kaaduam ati itad mo.
Ato'y bakit? Ado ti kwarta nga ited ko ken ka. Ha? Nagaduman ti kwarta nga ited mo kanyak, lakay? Ay na, agyaman ak no kasta. Amom ka day, nabayad akong ti utang ta iti istor ni Nana Benita. Agasam ngay, 4,000 ti naorno nga utang ta ijay. Nasaya at met no nakabayad kan. Wan lakay, kat ita, taaduman ti inted mo a kwarta, ay kat agurno nga kun tapno addan to igatang iti school supply inton umay nga enrollment dagiti ubeng. Uwi na, bakit? Ngam aguray ka, lakay. Mano ay ati sweldom iti restaurant a pagpapaayam. Taapay ang nagdakkel ti nyawat mo kanyak ita sweldom. Kuha bakit? Amom ngamin, adda sideline ko. Sideline? Wen, adda sideline ko. Anya ngay day ta a sideline mo, lakay? Basta sideline. Di mo damagan no niya. Basta adda sideline ko. Sana bale, ta saan mo't adda kas a sideline. Alangarod lakay. Sige latta. Agawa am ti ag sideline. Tapno kanayon nga ado ti mayawat mo a kwarta. Oh, ato ti limagaso, tatang. Ikan ka, jak pabayadan. Ngam igatang yu iti kanan yu Saan kat nga isugal yu, wano itayayaw. Hehehe, wana. Kitrumbang lang kanak iti kwarta. Gapota ni Kelly nga anak ko agwapo ti agtrab-trabaho. Saan mo tasi ka? Nagalas kat ti kastan a panunot yu, tatang. Puno mo ta. Ket manipod ita, kanayon nakon nga ikan iti limagasot. Ngamen, jay anak ko agwapo ti mangmanggad. Tay anak ko anataer, anailawan lang anang asawa ken ka. Anya? Nay, nagadumat tanday ti bagas nga inyag mau manda. Wan antipunsa. Ngamin, kanayon dak iti nga ikan iti bagas. Iso nga ita, taadamatan igatang ko. Oh, di paranudan kayo Ay imbag man taado itan ti kwartayo manda. Ay na, anti, saan mat nga ado ngam adamot umdas Ay nasaya at no kasta Ay ngam imbag man, taada trabaho ni Kelly. Wan anti, dakkel samat ti swildo na. Saan mat anti? Ngam dakkel ti sideline na. Sideline? Anya gay ti sideline na. Di nan imbaga. Saan nabalik ka no? Tamaya ti sideline na, ante. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno makabayad kayon kadagi ti utang yaw. Nakabayad akon, ante. Iso nga awanan utang ko ita. Ngamin, dakkel ti patmatgadan nila kay ko iti sideline na. Iso an naragsakak, ante. Makaangsak iti nalukay. Ay huwag kaanakan. Malangarod, agurnong ka. Di ka gastos. Nang runa no awan ka us-uskan na. Tapno makaurnong ka. Hello, Kaylay. Tenga trabin, ngam di ka pala nagawid. Di kagdanag. Tadak dito'y sideline ko. Ay, kasta ka de. Anya nga minti araramidem dita sideline mo Tateng nga trabin, nga magtrab-trabaho ka pailaang. Basta. Ala, maturog ka kit din. Tag sideline nakpay. Bye. Hello? Nigdapnan? Ag sideline ka no? Mga turturog ak matan. Ay, anya lakit din ayan nila kay ko. Nagagat nga ag sideline, nga oray teng nga trabien. Nimat manong kay, hindi dyan da ipikaha to'y restaurant. Ay, dito'y gaya ma restaurant ti pagtrabaho na.
Aday masidag a babae. Nagsiksiman. Inagkanan ni Manong Kelly. Anya ti kay tasawon da itaw. Adan samot relasyon da. Nay, Dejay. Rumor dan samay. Ipay man, surutak ida. Asla sa balit atap kaw. Manang, pudno timbagakan ka. No kaya't mau, kuyugan ka iti pagnanaidan da dya babae. Anya? Saan ko adagdadaulin ni Manong Kelly, Manang? Ngam pudno ti bagbagak. Adda nga tayo ti pagnanaudan tay babae? Diyak lang mau. Tapi manawak adago sa hindi din nakita kasimrak da iti apartment. Amom ka di Manang. Ay na, nakasalabay pa dya babae kin ni Manong Kelly. Sakit kis-akis kin ni Manong Kelly. Anya? Asino kayo? Isuday ita ti babae nga bagbagak, Manang. Asino kayo? Daytoy a babae? Anagalas ti boses na? My loves, asino da kita? Aha! Daytoy gayam ti kunam a sideline mo ha, Kelly? Manda? Berto? Adda kayo ditoy? Daytoy gayam a babae ti sideline mo ha? Sa bagay, agro-pro pa a rich. Kat sige, Kelly. Sige laang. Ngam agsinatan. Total, kunamot nga agin enjoy ka iti sideline mo. Ha? Ay, saan ba kat? Kung kunaklaang? Ay, agsinatan. Di kan sumangsang pati di balay. Agnaag kan dito'y ayan ti sideline mo. Ay, saan ba kat? Pangasim ta, di nakisina. Kelly, my loves! Dito'y kanayan kong agnaag. Ikan kay kada kwarta. Ha! Agsinatan. Intan, Berto! Wan Manang. Saan man da? Urayan nak. Kwarta lang ti kayat ko kenkwana. Nukas na, saan apod no nga agayat ka kanyak? Pues, isoblem dagiti kwarta nga intad ko kanka. Ikatan kamatan iti restaurant ko. Ha? Nangagwatim baga. Isoblem dagiti kwarta nga intad ko kanka. Nakalista amin. Isoblem! Ay, anya laki din aya. Agtrabaho ka, iti ustaw. Kat di ka ag sideline, iti saan ngumno. Iti kasta, saan ang madadaal, ti pamilyam. Anya laki, Jain. Malah, papagayam. Ditan, tinaggibusan, ti may sapay ang pakasaritaan, iti biyag, ngayon tay pinaulwan. Sideline! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.